cái channel lost nạp thế cái lâu lết là ta mà Severin với chú cậu hi phía đều hết tụi các ai hay GoPro mic adapter cái này về ta cậu em chuyên ở tổ trong cái này về ta chọn hay lại cái này helipad Trump với helipad này hi với chú distinguished gentleman's right meeting turin akal do ni dark hat hen meeting turin ya ai zok la pa pay me ka chuan distinguished gentleman's right ka chu right event charity international event nia 22nd April la hen om do na chu event ta chuan in vintage lampang vintage motorcycle te hey RX Bullet Triumph ho kha tiang chi ho kha right event nia chuanin hemi right a hianin depper style an tia depper ti om je chu formal tho ni si ma setle ma formal overload pang deuh lek rebel deuh type si ain in thuam vek tur nia thom no ha vek tur nia right coat ania chu chuan a tel thei chin kha scooter a khanin Vespa steel body thi tel thei ta om je chu vintage line ho ti na diver mai chuan bullet te tel thei a jawa te khati ang chi ho in thu thiam me ka sai om je chu khati ang motor bike ho kha alok hei mani a khan hela hi a chim ma chuanin alo tlang to hei wen chu kakal don ni chima poi khop me sakna lama te khan nun na chan hial te pon om pha zia lo khop mai hon na la re lo hei hi kong noi khu traffic khu ani mup zela pe lo thina kal hi tong chan hei kong chu kakal le ni wen chu cái bike bao khát lo adventure lâu khóc mà hay adventure helmet nè scooter các khal ni scooty hi kan ti thangam vok to lo tun lai chon scooter hi ani na tak tur sok ania scooty hi kan ti le thina scooty hun lai kha chu pleasure on chuat tir vel scooty pep chuat tir vel lai khan scooty kha kan te mai zela ama kan scooter mu thin kha steel body te ni wang khan hey kan soi dan phung hi scooty ni deuh vek me ma se alam dan tur dik tak chu scooter ani scooty ka chu scooty pep khau ma chu chun deuh me voin hi khwa chiang renga zingkara ruasura sabat ania inrin ni ania right tur ta po an tamanga ma se an thule nual ti te kalo sia a zelo khop mai chuanin kan kal zelang akan sei chun zomanga distinguished gentleman's right chu hey anu khop mai le locks GoPro mic cái này to trong rin po hai to lo cái trong về xe to cái tí về thầy to ni mà ta cái chuan cái áo vóc me YouTube ta cái chuan cái áo tí po shit long à hey các concentrate thầy lâu này chứ thiếu sợi tuột tất cả nên lằng lỏng tỉ lão rèn khăn các trồng chỉ nè tướng là cho hết nói tỏ là nuông tất cả này mi cà rel char thầy tỏ thì rồi tết thì mi cà rel char thầy tỏ mà chuan cần có dễ lắm á distinguished gentleman's right thì charity event ania international Australian pain một chuaka founder ni chuanin Australia pa khan kung som velton right to ni to na hian chuanin nó có traffic jam mai sei jon tam lang kina weni vai tlan ni boka tlan so khi chom lo seng chuanin arap thak don le ni
ตานชอกเหล่านี้ตัวนาโปออฟฟิศจอลเนี่ยที่เขาเปลี่ยนกันตามมันเนี่ยกันอินตานชอกให้กันสรการเริ่มรวดดันที่เราทราเซลนี่โดนที่จน DGR กันใส่โป๊ะค่ะนั่นใส่จนชนจมเลยอ่ะ DGR Distinguished Gentleman's Ride 2021 Mizoram om vedona is events and rental in an organized zona ke hi organizing committee ya min ron ruat ve tat me eng kan i lo te re nen ke aya motorcycle la ming cherle ti tur an tam te reng nen ke ve te lu hi min ron ruat mau mai sia hei thiam mang angin kan ron ti ve nok mai ni trong cam te ka thiam lo ka sai fo to kha mi hi in ron hao nia om khop mai trong cam thiam lo hi tu na pai ka zak deu reu mai ka trong mal hi mak min ti mel reu kan khar de nge ka vai jar hi chuan in soi le tai la DGR chuan bike atel thei tur chin kha chu vintage hei tu na englo te poi tel thei nga hak swarna te cafe racer type te track guarantee te bullet tiang te Vespa achi rang chi ho tuna chuak ho kan Vespa mu thei chi ho hi tiang hi tel theia chuanin ma se hei access steel body ni wang khan atel le thei chong mi lo vintage style phangai tan ni se thiam menga chuan khang ho kha kan right dona chuan om zia chuan in rider tur te registration ti vek tur nia registration ti pa khan donation kha apek thei ni donation hi a event hoi hot tu te hian engma cheng khat po an dong don lo hei hi khut lama foreign a kal vek don ni chu om zia chu cancer patient prostate cancer an tita prostate cancer chu nghe mi pa he lampang thil borvel mo khang cancer ho tan le mental health mi pa mental health rilu lama boina nei te khang ho tan khan in charity right event ani chu tun tha ni som ni le pat ni hian om dona ni thum hi worldwide ania ma se kan ram nen ain mil lo deu wang le rem chan zok na wangin in rin ni hi kan han son ta chu nia ngoro anal de ka kal de ngo me no chuan an sona ma se hei enge moni kan an don ni te hi lo lang ve lok te se DGR chu right chu local wang chu tro kha entika lo tu nge sa ni som ni pani me ka chuan soi zeli la prostate cancer tanania chuan in mi zong kha ma tiang style guide bike ang chi ne ang chi ho ka choron tel vek kula tin ka som chewa ke ma mai po ni lawin ace rental ten organize tu te khan an som chew ni ti kha karan soi dua ke chu hei tian lo the lar tu ang de chau kan ya te me ang chuan in ka lo shil cheu ni thei ram chuan in ron kal don khan depar style ang khan ron in chei ula du tu sa mania formal ti ringot khan ni lawa formal ai khan in formal dress khan ni che lo de hei suspender te waistcoat te bow tie te jeans te po hak thei ta leather jacket po kha hak thei a leather jacket a khan in hei man lai classic vintage ang chi type ati ang chi zui de khan in chei tur ni an ron ngai poi mo em fulam pang tang in international event eng lo atang khan chuan he right hi pakhat le chuan in athil tum pakhat le chu biker hi foreign ate chuan biker han ti to chuan gang te hatiang related kha atam em wang khan khami
minus na tur kha mi pui na kan mu dan ti dang lam thei na tur ang te kha alo om thei takin ti in i khami in chei dan te po kha zaom taka nge moi taka ti te kha athil tum pakhat ani ta ni no khap mai hei GoPro mic kan ei chu an nuam zat hle mai ka du ka soi ve thei ta chuan ka channel a hian enge ka ma personal life a enge ka ti thina enge ka eizon na ti te le ka tlemin kha soi bora ve do langa ka lo sul nu te ka la soi mi lo wa mi pui sia ta hian tlem chu soi ve ze la ve shimin in mel shet nan zel hei ke ma hi ka eizon na ber ti maila ka eizon na ni to mi ang chu bike chei te helmet chei te ania chuan insane supply ti Instagram account kan ei poka pay khok zot na 2017 khan ka siam ani chu insane supply chu chuan 2008 chowel tang khanin ka chei to bike te helmet ti wel te hi Mizoram a chuan a doranga hong ma saber kani ti ilaka soi sual kher lo mai thei umon sang te hei umon te ho hi chuan an mani hobby ang khan an ti thina chu ti lai chuan kalo ti ve a dor a ka honga chuan airbrush hi ati ma sapol kani ve bok chuan ka sia a kalo soi sual ta ni le lo shil ula comment that khan razdut ti vel te kha ka buai pui le a razdut te kha ka thon thana sa vai ma han ka shala chuan cafe racer kha modern day cafe racer kha kan buai pui chana ka build ve mop maya voi khat kha pathian zara sapain ka thil post kha lo mu ni Facebook a khan chuan thil build thi ang lo a thario mai ka magazine a RD Air Cooled magazine atan thuron ziak la tlema zong ron ti ve te tia kan zuk ti ve top maya broken deuh khan ka sia ka lo edit mai ro ka tia ka edit lo khan ka zia ang ngai ang khan lo da le box sia ka zak le no ko me nu ame ron thona khati lai te kha chuan in ka build po kha ro pui lo khap mai equipment kan nei chabok nen khanin nakina athala ka ron tar lang do ne chuan ma se to ka lom ve khop me sap ra ma te ka thalak te lo lang ve nge to ni chu ka lom khop mai chu ka han sei ve du shim khaya kong kharan hong ho me chu tiang vel chu kan ni a mắt gạt vua lon man sập mai đến thế đi chuan tu na hian helmet le ti vel hi kat ti traffic man tori lo dewa ma se mi ti lui hi chuan kan ti vel le mai zela thawana anom hi ka ti thawa helmet chei te bike chei te hi chu kala ti ve reng thawa ka man hi chuan chung ko thila te kan buai ve a ka pa thachang hi ka dol ve bok nen eng mo ti tur hi alo tam bok nen full time hian ka ti vak man to lo bike chei vel hi chuanin aka soi nem ta hle ma du ain ka dang te ro le to ka ti le lutuk mai thein lo ning palang chu ani ta chuan hei epiral te kan soi kai le longa thok khat lai ka rilu em lai me hian epiral te video hi ka ena bike kha ka ban san deuh hlek to ni chu thok khat lai ka chu scooter kan ne patling kan ne enge bike ngai mi ti kha ka ti deuh to ma se epi video ha ka ena man na kan no pan lai zong ka lo nuam ti thin le khang zong kha enge ka ngai to chua ka ni
tiếng boring đâu om tur hi kan ni hlei ne ma le ka in te ka ngai to cho ka jon anh này thính lùn khong in thì expert kan là về ta chọn expert ka la hey kan han right ta mai chu nia anuam khop maya club te kan han dina club ala ni se a president akan om ve hey mi pau khau lo ve tak mai hi kan ya ma se tu na chuan in tia kan han eng lo te hi keima le keima in siam than nan te ka man pha a tha ka ti riam ya ka thil ti ngam ngai lo tura ka ngai tam tak te po ka ti ve thei ta ze la right kan right te hian chung te chu kan ron han sei ve de duan ni chu kan theng trep to aizo klapa kan meeting do na Mizoram Biker Club lian tak tak sol tak Harley owner te Triumph nei te Aizol Thunder te Matchless ti te kan in ko khoma an ron kal tura chuan kan han nga ya voina DGR right kan ti tur le enge soi ngai om te kan soi ho do na ke ya tong kam thiam lo lu tuk hian mi poi te ka la soi palang ti te ka lau te mai ne ka sarmon thiam lo ve ro pui mai sia tuna po hian hei tia ka ran tong vel hi ka ngai tua lok na sak khop mai nom lo tak ani wen chu mi an tam khop mai vai tlan ni pok traffic line mat gat nei lo an lo man le to nung lam mat gat nei lo kan ho tu te thu hi zom sam mi la tha ma se lem hi chuan a then hi chu keima mi mal ngai dan a chuan over vele deuh hi chu om vele thin chu ka ti ve mai ma se mat gat nei lo nung ami te tlan ngai sak mi lo chil per char ang chi hi chu man mi se ka poi ti mi lo le bike ri beng cheng tuk zana po re vak ang chi ho hi chu man phiar mai se wa han nom do te lul em Mizoram hi kan wa han distinguished gentleman don tak em ti hi karon soi do ni wen chu TT right GoPro mic adapter lam na ani wa han nom em kal che langa kan TT zel tong ni dong a chuan wan nom don em wan thale zel em kan thiam pat yang do takin nó phần lại cái chân hàng lại công ty cần racetrack khan thì na traffic khan thol thấy mấy xin tu nào tới chân khơi là mà hình ngót to ngắn lâu và hẳn thấy tắc em so bộ mặt gạt này lâu mắn lệ to chắt máy khơi chuyện này mặt gạt này lâu mắn lệ to ngay đâm về mấy xe thì khoa đầu to em thì nghe ngay đâm về mấy tour khách tiền khách chun không phải khác looks can kill thì có mà nợ gắn tụ về xe nghe mình là các bạn trong nem tọ tắc cái này anh cả lâu trong thầy vợ mắn lệ ta anh chú unrestricted hack này đến lẽ này Idol Club cần khen đó na cái tí cái trong hay cái trong khen về mấy lòng khen về mấy đó này cái do không bị đấy chứ thuy rồi ạ mình tin nghe xuống ạ hiện những chú cái tím mày thì Idol Club ạ hiện những nào phone rồi ổn thì cả hai xe phone nắng hot so tu na hian meeting kha kan ne dark khat kan tia hei dark khat a don na tlem khop ma meeting to hi nge moni kan an don ni hei an nuam khop mai hei Idol Club chung ania kan meeting details ka tilang don lo ma se hei hi DGR
event thì a serious gì lẽ à mấy lâu gì à rồi làm về đồ sương sương này cái nào hen meeting kan zo chia zo eng a info bikes nen Honda Big Wing sa kan lut zoi don ha kai Honda Big Wing Aizzol West kan member Alvin a oma en chin nakang